ka executive committee kamdon ka nung wajing snow persya ndai ka biang yaki jing tumbek dekat bak komen lembaga disi baka law department kata ka degun bingkom kaba anak leng ka executive committee kaba hab bandron nagap jing jing biang yung council isu sukya kan dia din bang report siya executive committee ba bagi persya pala ban convince ka special station ndai naga daw jung ka jing bomla jung ki arpa banang panpor pasti bagi ka sukya ka dia namar ba kadi ka isu ka ba kerti ka ba kali siya kung baong menegel ko executive committee ba kadang di banya pengir dun hapan diskusi kan kita ndai nama bagi don kami kita lang mah baro lai pumut ya kadi ngilang saat tersua ndai isu long surprise kan dia namar ba rajin siya anything kadi ban discuss apa house kadang ngila sarkulit menta kasni ya kijing ya penbaik batmai kayak gitu kayak gimana boleh minta commit but discuss aja ke house nai ngam im suto kayak gumut nak lihat juga im suto kayak jadi itu tengah kayak siapa mana persiapan dengan isu jadi kalau ground dia so ini kan buat yang mau dibentar adalah pas in public kumbala sometnya wara aman hadir yang dulu mentah some major seven you can you leave the point mah tidak minor correction sentences wording language like communal land we say community land no, that is very small thing kita being a legislator you have to discuss outside the house anything it should be discussed inside the house then it seems that very clear kita nak jongga memperkat kita tahu bagaimana let the people decide ada kabel jongkot ba kadi jingkwa jongkot ba ini hangi nila dia formulir nila ada pesna nila ada pas nila kam tang kita ki minor corrections bangulnya deliberate lah say ndai kata ka show menjadi start jong ki members of arpa ba ki dangi panpo ndai ni tingis ngo nakajang ka bidiak tingi ba kadehi ka issue jong ba kadi ka bill jong ba dan ka nakalyang jong ba hi demand ba di man long back ni ka bill te ni ka jing start jong ba kumbong si ka jing start jong ba nakalyang jong ya ki bangila ban ya chakmat kai ka bangila ban initiate ba kan kamploy kan ka bill nga try campap nin will leave no stone unturned ni nya chaprang ban make sure ba mar ni nila kan bala ban penlat oh magalo ya priang yaki jika ajimut na baro arliang lajang berkat DCA law department berkat discussion balik kata ke discussion isti mengerap ya bahkan juga por kastan ke jung PDF kalau beri clear kani kalau ke body issue bagi kampanye karti ni ko ban lek karti no ya ka special session tak bagi nomla bon materialize ka de nama ba kadon ke jing bom metri lang dingi baro lek puti kata di bonlong ka message upai ba ya kata jing phat pati na ko shador but bi tip ha baga meeting meneru kade bagi jointly convince amne ba ko kumu CM ro convince ka kumu PDF leader baru baru para people leader para people leader bade kan ro la ya situ jumut barki tengam tit ba jadi maki ki bong bade court ben discuss kan ba mene bade jong nampak dan kam ma discuss di point ro tengah something you can very surprised kan apa menen ka kan juga kalau pan discuss kita di point di bagaimana atma menen pada yang mana discuss itu tu awal polis apa kita biasa tu apa man polis wa lega pule shipage ka size bagan waktu size itu A4 shipage ka A4 bano mangan haban pule shwa thousand sini ngatrai galong for tenata na masuk ba kade ka pau shai nakalang jongi ka PDF kalong very clear ba ARPA has not treated this issue as a very important and serious issue. What is the problem for them to convince the house? Let them go in detail tonight. Then tomorrow they'll come and discuss in the house. Makamut ba paro kabangi wanra ngin accept but ngin chupas be. Ngin allow iki member bakin discuss. There may be some point. Ngilapan kino incorporate. Idan ki point itu ngilapan yo. Nama dari property juga house. Kami isu ke property juga executive committee. And I don't understand. Being the member of the house itself,
Kikwa ban no discuss ba ko house ko. Ndai pulai shwa. Te kam te kata pulai jong kiro kem ai ni time frame. The very funny thing mo, kalau bakal mo ngi ba, ta arsini ta sini ban pulai. Nginang pulai shwa. Nginang ra shwa. Do lai ko man bu shwa ka website ko. Kalau smell something ka ba.